Al bayaqı zam hökümetin satып algan үйü. Eski bak mına dön bolçu. Al dön. Musurdun tarafı. Mına al yerler Merge kamı 5 ta uy batar. Eğer salsaçı. Ушул жерлерге чөп дагы чыкпайт. Мына көрдүңүздөр го. Таш шагал. Эгер чек берсе биз ушул жерге жашай беребиз. Өз тиричилигибиз улас мына жерде үйлөр таштарда эле турат. 100 жылдан бери турган үйлөр бар бу жерде. Эми экинчи чукур наракта тоскон жерлер бар. Дагы эки бет кылып туруп айыл курса болот. Бул жерлер дагы мына таштап. Onu da eğilip buna sürü alışkanı buna. Onu al da sürü alan adamlar özlerince de eğilip atar. Eğerler bir şey. Eğer olsalar da ruhsat verse bizim değiliz. Biz bir şehirgele ay salıp yaşayıyoruz. Uy salanda sürdürgön hükümet tarafından kurdurbay koydu. Al bala da hazır bir yerde korodu. Al jakta eki gelin bir үйүндө батпай, бирөөнүн коросунда жашап жатат. Ол өзү бетон куйган жерди көрсөтүш керек эле да өкмөт. Азыр көрсөтөбүз. Азыр өкмөт, зам өкмөт бетон куйган жерди апарып көрсөтөбүз сиздергечи. Өзү куят дагы башкасы келип, кайракы таштак жерге үй салайын десе, салдырбайт. Бул жерде чөп деле жок да жам болду. Ошон коммент сүйлөгүлөр да. Азыркы Нурлан аканын кайнысы менен үкөсүнүкү салган. Анан башкалары келип салайын деселе болбойт деп алгыдагылар. Она бак кайнысыныкы она короткий болгон жерден бул ичкерге дер кирип кеткен. Чекке деген жерди мияка карап тегиздешип кошуп алган. Мынабы решетка болуп тосулуп турган жер бул мындай айтканда вайнагаларына караштуу. Бир ичкектиги мына ушу дөң мындай айланып полный ошолорго карайт. Tosuşkan. Жаңагы ямекти жаңагы ям чыкпай калды. Бирөө акылдуу болуп жаңагы эксең ичим ала албайт дегенден. Эми ушундай экен да, бул жайыт жерлер, мисалы, бул мамлекеттин жери, буга элге болсо тең укуктуу кылып бөлүп берсин. Эми бир адам, эки адам эле ушунча жер менен бир жеке болбойт. Дагы бир айтылган нерсебиз эми болсо тең укуктуу кылып эле мамлекет берилсин деген болсо элге берсин. Тегиз бөлүп бир мындай 5 sotikten tiyse 5 sotikten versin, 50 sotik tiyse 50 sotikten versin, el temiz faydalansın. Hazırkı birlik amına ayet otpayı bizde. El temiz uçtu bolsun da. Bizden söylemişler. Hazır mına çek çok yer bolbay ötpey kaldı da atat ha. Mına yerde 4 katar 3 katar uy batat mına şığa. Ula saçı. Mına yerge ham bere versin. Bir yerge ham ele bolat. Çek juda Elder özleri sunu özleri apçıgı ema жашап алат. Азыр чекке беребиз, немеден өтпөй калды деген жер мына ал жер. Мына тегиздик поля. Эгин полясы. Канал она теректердин арасында канал. Бул жака даже крант да чыкпайт да. Настоящий кайракы жерлер. Булар өзүмчүлдүк кылып туруп мындай келип зданиялар салат. Биз келип 7 сот 8 сот жашоо үчүн жер бер десе бербейт. Биздин үнүбүз эч качан иштерге жетпей келип 10 жылдан бери ушунун аркасынан жүгүрүп жүрөбүз. Мына ал жерлерде полный самозахват. Мал короо. Мына жолдон жогорусу полный жайыт болуп эсептелет. Мынактар полный жайыт. Элдин акысы мына ал жерлерчи. Азыр бул жерлер вообще кайракы жерлер. Азыр биздин өкмөт бул жерлерди ар кимге сатканбы, бергенби берип, эми бизге жер жок деп атат. Жер жок дегенге мээрге бир айылдын жер бар мээрдечи. Мына тыттардан нара полный биздин жайыт жерлерибиз. Биздин айыл өкмөттө иштегендер, аз булардын акчасын алып жер документти кылып берип койду. Эми ошонун айылынан биз үй салууга жер жок жүрөбүз. Ушунча адам азыр канча 100, 200, 300 адам үйсүз жүрөт. Өкмөттүн шалакылыгынан. Сүйлөң Алым ака экен. Ва сүйлөйм деп атыңыз. Болуң эми булар шашылыш экен. Ne mana şunca yıldan beri adamlar
kambag'al boy debesden, bölbösten bir de qarab, bir de bölüp beriş gerek. To'g'ri. Buralar barib oldi o yerim, men de arendaga aldım, men jayitga bergen qo'ylar ham emas, malam batpaydi bu yerga. Har kimi qo'rg'on qilib to'sib oladi, oxiri bor mazar ichiga ne kirib olib to'sib olganga aqsi bor da bularni. Endi elga birday bo'lish kerak. Be bicharalar bor. Bana balama çek tura bardım, 5-6 jolu bardım. Maşı balama 4 satık basam, 8 satık basam ber, maşı yel katarı ber dedim. Haligi kız balaga turmuştan çıkıp ketken kız balaga beret, oşa baktılı bovay nime kıvasına oturup oşalar endi kızlarga hem bersin mayli. Bardığına bir de bersin. 8. klasta, 3. klasta okuyelek baldan ne diye çek alışı alıp oturganlar var. Açıkla aytayım ben sizge. Oşağa ne aytdım ben? Bitta kichine balam var. Kichinelerden çoğaytıp östürdüm. Bana el kalız. Bardığı bilet. To'g'ri. Kichinelerden bana çoğaytıp oşağa yüz alıp veren. Ben orup kalıp otamın. Bansege, darige, dermenge jetişmeye kalamın. Oşağa tevsatı üy bergileye de 2 yol 3 yolu kayrıldım. Kayrıldım. Kelişet yok. Çek yok. Oşağını elge bir de versin. Bay kambag'al kılıp bölbösün. Suranamın sizlerden. Üstümde Xudo turat. Yiylab oturamın da şerde. Oşa balamı yiylab alayın, jaylab alayın da oturam. Mana ke ko'rdinglar bayaqı balamı. Necha yildan beri oşa akama rahmat. Meni qo'lda otat, Xudoyim turnaligimni qo'ldasin Allohim. Oşa akam bo'lsa balanga uy solishi kerak ekan, uy solish kerak dedi. Mashiga 2 yol, 3 yol qayrildim. Çek salayın, balama çek ötkazıp ver dedim. El katarı ötkazıp ver, oşa uydu salayın, şu balam uylayın, jaylayın. Ana putum uzun kılıp sunup ölüp kazamam razılım. Şu balamı kıyınçılıktı gördü, azap tattı. Közümen yaşım ile adat meyde turup alıp. Organımda, cügürganımda kaka karab cügüreyim bu bala kendi. Bana turmuşum, ayalım boza o yerden çek alıp algan iken. Ben özüm müyüm bitirdim, boldu deyip durup. Aliment dedi, alimentti kadın kişiye çek alıp 5-6 yerden acırap gelip aldı. Yani bana kılığını körsatken şu oldu. Keçeydi 10 puluna mabba verdim. Oşa balama çek verdim, ben razımım. Allah'tan suranam sizlerden. Spor zaldı şu yerge kurabız degende siz de aytıştı da kurdurtpay koygun. Bir yerge salabız degen yok. Ona nartı, ana yerge salabız dedik, nartı tutuyordu. O yerge hem болады. Hazır o döngө çıkıp ketти. O yaka adam çıkpay bilbeymiz. O yaka же суга Мына жерге салып койсоңуз болот эле, арыган жакын эле. Салып байыл болсана чыгыш мүмкүн. Çıgat o yaka dağın adam koyu otur. Narakta görtasın 11 gektar. Dağın nartı canlı. Hazır 11 gektar болот, өтө калды dedi. Bugün babası erten bulur. Ayakı tay yer turar. Kagazlar 2010'da otasın 10 yıldan beri bu oyda taka. 2015 yılı inventarizasiya bo'lgan. Oşondan beri bolmay kelyapti. O jerimiz bayaqında sulu dep çıkıp kaldı. Giprezemge barganda. Tayyar syomka jasadık. Proyekt çoğ akça ketdi. Endi bolay degenden keyin mına kecha jakında uylardı mizamlaştırып, uy jaydı elge belgile degenden keyin biz hareket kıldık. Şu dokumentleri ötközüp bereylik dep. O yaka bardık. Bayaqı dokumentlerimiz polni görsettik. Qayerda şu jetekçiler kelip sapar görsettik. Bolbay degen. Paka bolbay degen. Onun ardı saktap koyup turgula. Davay şunday bir kayrak yerlerdi, jayit yerlerdi dayardagıla derdi bunlar. Kech